Sana sen ukbakanlara kekir otam ben. Ben okulu atam ben. Cın aldı uksan yerden. Cınları kan. Senin salamatçılığını saklamak için ben duram yerde. Bunun da akmaklar var. Aile hükümet bir yaka kiribeydi kan. Bir yaka şarkı hiç kimde kirgizmeyiz. Yok. Baya propiska kimden alalım? Kanka meyeriyeden gana verdik propiska. Çin odası var mı? Hazır telefonu çarptılar. Basına göre kaçtılar. Misal üçün biz banka keleytatılık, akça jönöttük, produkt alışımız gerek, başka kılışımız gerek. Şu kadar oturduk, yıl boyu maskabız yok, buna kolda tektirip alan, iştaraf salat degenden şundaklı olup Kaç keldik. yılda yaşaysın? Bana kamsı model yaşayayım. Ben banka ötüp geleydisem ötközbeydi atılırken. Şunu ben hayra keçike turgalı kanday kılabız. Үйде отырғылай деп ататтық қой. Yok, onu düşünüp oturuz, biz dele düşünüp oturuz. Ben misal üçün, ben bu kadar çıkan emesmim. Baştalgıça hem çıkan emesmim, neyemi zarık eken, tirikçilik eken kel oturuz. Bankada pulum vardı alıp anan o aptekadan daralsın gerek eder çukurda aptekadan. Yakında görüyorsa siz alacaklar. Ondayla koyup koy. Bir dakika, hadi orada kaç almayız. Жөнү жок баягы көчөдө жүргүзбөйбүз, бир да машинаны шаарга киргизбейбиз. Ошондой чечим болгон. Аны биз жаап жашырган жокпуз эч кимден. Баардыгына айтылды. Түнү 12-де жабылат деп. Эң негизгиси бул жерде машиналар кирет. Бул азык-түлүк болгон, медикамент, ошондой эле ун маселеси. Мындан сырткары шаарыбызда жайгашкан кээ бирки жана ири өндүрүш ишканалары бар. Ошол өндүрүш ишканалардын кызматкерлери атайын пропуск менен гана кирет. Ал эми жөн эле шаарга келген, күнүмдүк турмушун улап мындай келген адамдарды биз шаарга киргизбейбиз. Мунун бирден бир максаты ушул ооруну шаарга киргизбеш үчүн алдын алып атабыз. Sizler boyunca duruyoruz da biz tutabay tünü günü. Sizler kayıt bizi koktasın ben ayak varışım gerek, biyak varışım gerek. Пропускыңды пропускпен түркачы. Пропускыңыз lazım. Арбасы өтпейсіз. Болмаса шарға карантин. Штаттан аласыз. Қайтыңыз, қайтыңыз. Тоққа бұлай.